Ashoboka mwami Yesu, turi imbere y'amaso yawe, uratuzi kuruta uko twiyizi, uradukunda kuruta uko dutekereza. Ntituzohwema ntituzoshogora, tuzoguma dutake. Mana yaje mu ijuru, Bartimayo ngo yavugije induru, atitaye ku bigishwa bawe, atitaye ku bamuseka, atitaye ku ukomaye, asa n'utuzuye. Yari impumyi arandata, ahagaze ku mukingo, amakuru yari afite gusa ngo yari azi kuhanyura, yari azi kuri ibumoso cyangwa uri iburyo, ariko yavugije induru murangira umuhanda. Umwana wa Dawudi we, Imana ishimwe we, mwana wa Dawudi we, mwana wa Dawudi we, mwana wa Dawudi we, turagutakambiye Mana yo mu ijuru we, data we washinzira mu mazi ubwoko bw'Imana butambukana n'ibintu zawe we, Mana yo mu ijuru we, wishe abana bo mu Giputa, ushenera amahoro Mana yaje we, mu Giputa bavumye amaraso, inzu zabaye amaraso, igushenera amahoro Mana we, inzu ziza zigiye ziza we, Mana yaje mu ijuru we, data we, tukweretse umuhanda Satani ihagaze nko Mana yaje mu ijuru we, Mana yaje we, turagupfukamiye data we, tureze amaso za mwami Yesu, ntidufite ubutego bwo gusubiramwo, ntidufite ubutego bwo kuvuga ngo twari twavuze dusira kubivuga, tuzobivuga kuzogaza Yesu tutunganyirije. Mana mu izina rya Yesu, data n'izindi zo mu isi zose niwe waziciye, n'irindege zicamwo niwe waziciye mwami Yesu, izo hasi niwe waziciye. Dusabye ikiganza c'Imana mwami Yesu, dusabye imbaraga zawe mwami kudushirira inzira muri kiriya gihugu data wa twese. Satani yahagaze mu kirere, ihagarara hasi, abantu barasa n'abafungiranye Imana ku gasozi kamwe, abandi bari ku kandi. Abazindutse babuze ko basubirayo, abakeneye kuza bazabuze uko twabuze uko tugira. Ntaco twokora, ntitwokoteza amafaranga ngo agire icyo akora, ntaco twokora, ariko ico dukoze mwami Yesu mu ijuru, turabuza mu mwana wa Dawudi we, Imana ihimbazwe. Umwana yararirenze Rasheli, arabanga Bartimayo guhungiyeho arahumuka, Imana ihimbazwe. Guhungira ku Uwiteka bigira umumaro kuruta guhungira ku bakomeye. Kubwira Imana ntibingana no kubwira abantu. Umuntu yovuga ngo arakwigaho, umuntu wosanga yakize ngo afite weekend cyangwa afite konji, ariko igitangaza cabaye kuva wemeye ko tubana nta konji uragira mwami Yesu, nta weekend uragira ngo umuntu ndashaka kumange asubireyo. Mana tukweretse umuhanda basibye, tukweretse Satani ihagaze mu muhanda, Mana yaje mu ijuru wo kuja mu minembwe, mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Imana zitanga amahoro n'ituze, Imana igira amaboko akomeye, Imana yo mu ijuru igira imodoka zihinga imihanda. Haleluya. Imana yo mu ijuru izuvugisha umuyaga ikavugisha amazi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana tugufitiye icizere, dusabye ikiganza c'Imana kuducira inzira mwami Yesu mu ijuru, abazindutse batahe, abakeneye kuza baze mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Mana yanjye twagumye kubikwereka, dusabye ikiganza c'Imana kubana na buri umwe n'umwe mwami Yesu mu ijuru. Dukeneye amashimwe abo twaririye mwami, dukeneye amashimwe twabonanye na bene data, dukeneye gutanga amashimwe umunsi wo gukora igitangaza. Mana yaje tugufite icizere, nta wundi wo gufasha, nta wundi n'umwe mwami, nta wundi wo gufasha muri kiriya kirere, nta wundi wo gufasha muri iki dutuyemo, nta wundi wo gufasha. Turi munsi y'ijuru ariko uri hejuru, uzamva ivyo tukubwiye turi hasi. Dusabye imbaraga z'Imana kuri uriya muhanda Mana Satani ihagazemwo, dusabye imbaraga z'Imana muri iriya nzira mwami Yesu uri mu ijuru. Dusabye twiringiye twizeye ikiganza c'Imana mwami, ko arico dukora imirimo n'ibitangaza, kandi turavyizeye ibindi wakoze ni vyinshi. Kiriya sico gikomeye mwami Yesu uri mu ijuru we, bageze igorora abagiye gushingurwa Mana yo mu ijuru we, Mana yanje, abageze aje ku magufa ya Elisa bageze bazuka, ntabwo aribwo vyoroshe. Bashiki barazara barakubwiye ngo wibeshe, hagize iminsi 3 muzehewe, kandi twakubwiye mbere akigwaye, ariko aravuga ngo njewe kuzuka nimuhanyereke. Turahakweretse Mana we mu izina rya Yesu, naho barasanga yahanuka, hagize iminsi yasheshetse mwami Yesu mu ijuru, ati munyereke. Abandi aravuga ati ukarufafana, nimba azazuka yarizeye, aravuga ati njewe kuzuka we, n'ubu nyine mu mugoroba yozuka mukamubona. Barahakweretse igitangaza kiraba. Mana yo mu ijuru, tukweretse uriya muhanda wazibye, tukweretse uko biduhagaze, twagusobanurira mu bivugo ndubaye wumva niwe wayemye. Reka icubahiro cawe cakire, reka imbaraga zawe ziganze. Asandi Yesu, dufatikanyije n'abera kwinginga, dufatikanyije n'abandi hirya no hino kwinginga no gusubira ngo Mana yaje bitaturambiye, tubwira Imana yumva kandi imbabazi, mu mbabazi urujuje, mu rukundo urujuje mwami Yesu uri mu ijuru we, data we urihagije Israeli we. Reka imbaraga zawe ziganze kuva none
kugeza iteka ryose ku bwa Yesu umwami wacu amen. amen amen. Arakoze mu Haleluya. Imana iguhe imigisha. Amen. Turakomeje n'iki cyifuzo umuntu wese yumva ko ari itangazo rimureba, tugomba kubwira Imana igatanga uburyo, igafungura inzira abantu bo kuva mu rurambo kugera mu minembwe bakabona uko babaho kimwe n'abandi bantu. Nicyo nicyo cyifuzo, n'iryo tangazo rya mbere dushizeho. Umuntu wese ubarirwa muri Nibature umenya ko aco cyifuzo dufite kuri top, ko turabwira Imana ngo itanga uburyo, ifungura ikirere, itanga inzira. Abaturage ba Minembwe bagize amezi imyaka n'imyaka bafungiranye nta hantu namwe hava umusada, ariko Imana ya Isiraheli yumva aya masengesho. Turafata kino cyumweru cyose tugenda tuyibwira, tuzasubira dufata ikindi kiza dushima, hanyuma dutegereze icyo Imana izakora. Imana iguhe imigisha. Reka twongere Dorcas indirimbo 2 hanyuma tuze kwakirana. Karibu Dorcas mu ndirimbo 2.